Berngam tenge kari Iran yaka Amerika. Kari Israel kan samat shushu yaka jingyam breu. Hakini kisi ki bansawan. Pong u ayatollah Khamenei. Kat nang mi kisi kia ka jingyashun para breu para marjan marpa ne watcha jingairo kala nang kharoi shisha hakini kisi kamtam ka jingsngau donbor bat ka jingsngau la bandon yakabor ka ikhtiar kaba khampalat ban yikiwei pat kaba omton shu ka jingyasngau para mensimpriu namar ka jingkwa palat ban pani ya kita kibor baklain bat ya ka jingstat kamtam hakitu ki babat ya ulah kam sencar kabawan ra panban ya ka jingsniu haka lombriu manbriu bat kabawan ra ya ka jingya penibor kawai kari ya kawai par namar kini paro kimi dainak kinong yalam kibasno bakat ya kabor coki on don shu mano balak banwan panyat tenju haba phai biang shaki benda joka Middle East kamtam napo kari Iran dang menin kasgi nakliang Khamenei ubadai nong yalam kari Iran ulah berngem takabat tenge menta saya kari Amerika namar ka jingirap joka ya kari Israel balada kandang ya bitang shushu bandang pa jingirap syapo ki benta kari Israel kari Amerika ro kan samat lang ya ke kabakapan kwa pat ya kasnam kaban satu hamadan jongka laban shushu Khamenei namar ulo ongru baki bor yale ne tiartma jongka Iran kila ban penpoi dakabasuk syauput usam kari Amerika kumta ula banro bakari Amerika kumta ula banro bakari Amerika kadaiban sangeno shisndon lada pikwa bakini ki baro pinok yo banmat hakikti jompi haba persang bantuan cingmut halor ketika jiksha berngem jongkari Amerika om sempat layo jubab penban layo jingte baka Amerika menta kalatmu banang pa shushu ki sipai jongka syaki benda jongka West Bank banlong ki balap pankre lada jia kano ka jingsha ther tunge ya kari Israel bat ka Amerika kala kamro baki jet ma bakhan bor bha jongka kata ki B-52 kin sapai no shen shapo kari Israel ki bedai ki jaka paladon da ki sipai kari Amerika namar ka Amerika ka don la ka jong kasnat trekam ki sipai jongka syaki benda jongka kari Israel haba pai bat syaki benda jongka Lebanon kari Amerika kala persang katla katyai ban pensgotu ya kiteki arliang mamla kata ya kari Israel bat ya ki kunhon leno hasbala bakin poino syaka jing ya keren sutu jingmut habreng jongki lane ban sange no shipor ya ka jing ya kruet ka bam marklia Henry kene ka jing persang jongka Amerika kam shamlawan ra syakami jongka jing ya keren hakaba dang menin kasngi nakal yang ki Hezbollah kila kruit misail dakabat tenge benta jongkari Israel kamtam haki jeka balong pedeng jongka tira hakate ka jing kruit kensan jongki leno Hezbollah kumba khat khnai ngut pentup kenthai bercendrang kila mensau jur batla penkit no yaki syaki jeka ai jing sumar kani kalung katkum ka jing pentip chuk magan David Adam ubadai unong pet hakaliang katat kakot kakya kumjuru de nakaliang foreign minister ka Israel ulah thep yakati ka video jungka jiksha kwit hapo ke social media bat pensisha halor ketika jingjulor jogi kani ke jing kwit missile ileno Hezbollah kalawan jabiang tang hadin shisngi bakari Iran kala berngam tenge bakin sa bombyang yakari Israel haswa kajingjit presiden batmai hapo kari Amerika ompat semlayo jingtip kajubab nakaliang kari Israel halor kate Henry hadu menta kisipai EDF ilanang penklancusu ya kajingyale persya bat kileno Hezbollah
haki benta chongkari Lebanon tat hadu baki leno Hezbollah kinda pendemno iyala de hakmat kishipai Israel.